Amo yung may sa kadagiti dakkel nga maaramidan ti kararag ket paksyaten nati panagdandanag. Tonight, I'd like to speak to you on this message entitled Overcoming Worry. Overcoming Worry. Kasano iti panang paksyat, iti panagbutbuteng, ken panagdandanag. Lord, I pray that this message would drive away wrong concept in our minds, doubts and discouragements and fear. Ket timai sukat apo Dios pamati, regta, sound mind, love and peace and joy. Lord God, help your servant. Kanak apo iti wisdom nga mangilawlawag apo deti nga mensahe. Komte gloria ken panakaidayaw. In Jesus' name we pray. Amen. You may be seated. Ado digiti dapat nga overcome tayo iti panagbiag. Amen? Ngem maysa kadigiti nang runa nga masapol nga ma-overcome tayo iti panagbiag ket deti worry. You agree with that? Sino kada kayo kakabsat iti deti iti problema na. Di pa nag-worry na itag na ima na. Yes. The problem is not the problem. The problem is di pa nag-worry tayo. Now, sino kada kayo kakabsat iti makaambo kasanot mga overcome ti worry? Anybody? How can you overcome worry? Okay? Through prayer. Nung nagkararag kayo, awan worry yun, one? At dape lang, apay nga ta kakabsat. Anat kurang na. So let me help you tonight through these 7 important truths how to overcome worry. Kasi ti worry ng aming kakabsat, kundi ti faith. Faith and fear is a matter of mindset. Mindset kasi siya. So I pray that tonight, deti nga mindset, nga isurok kada kayo kakabsat, ket makatulong, tapnon mapaksyat. The word overcome means to defeat. Mapaksyat tayo ti worry. The word overcome also means to succeed in dealing with. Because every day, we are dealing with worry. We are not just dealing with problems. We are dealing with our worry. Hello? In fact, the Lord Jesus Christ, every time nga ipan na digiti disciples na iti situation, the Lord can solve the problem. Ngem ti kanayon kakabsat, nga pagrigatan nga solbaran ni Jesus Christ, di pa nag-worry digiti disciples. Kasi, han nga narigat para kini Lord nga pin-provide na 5 loaves, 2 fishes, napakan na ti adu eh. Han nga narigat para iti apo nga DJ bagyo pinagkalma na, di nga ming kakabsat. Ti may nga challenging kakabsat iti apo kat no kasano, nga surusuruan na dagiti disipulo buluna nga haanan nga dapat agdanag. Dayjay ti problem. So dayto ti i-deal tayo kabsat. We are not only dealing with problems. We are not only dealing with potential problems. We are dealing with worry. So with this message tonight, let me help you how to overcome worry. Ti worry kakabsat ket anxiety. Anxiety ko na tayo man. Okay. Sino kada kayo ti mayat nga ti biyag mo, purog dandanag kalatan? Kayat yung unuhan. Haan, di ba kakabsat? So dapat ma-defeat, di ba? Okay? Another meaning for worry is uncertainty over actual potential problems. No uncertainty, kas lang, dati nga problema kat mangted kada tayo iti pagdanagan. Kasi we are not certain if it can be solved. Hantay nga certain no anyat solution na, kasano nga masulbar, kasano nga malutas, dahi nga problema. So uncertainty over actual potential problems. So much with defining the theme. Anyway, i-define ko lang, tapnon di kasta, maawatan tayo kabsat, di pa nagsirit tayo. Overcoming worry. Now, there are 7 biblical mindset. No mindset ko na tayo, di pa nangiset ti mind. Ana iti dapat kakabsat nga isut i-entertain mo nga idea uno mind ken ka. Okay? Now, number 1 kakabsat is this. Very important truth that you need to learn. Learn. Okay? Number 1, don't totally depend on the undependable. Hangka ngamin unay, hamong kahangkalat ngamin nga basta agkumpiyansa. Kadigiti bambanag kakabsat because amin nga banag, awan kasiguraduan na. Everything is temporal. Everything is subject to change. Kita nyo kakabsat, last year for example, digiti nagrugi ti business,
nga naapektaran gaputi COVID-19, they never expected nga DJ irugida kakabsat nga business ket madalapos iti COVID-19 and they will suffer crisis and loss. Kakabsat gapo iti napasamak nga pandemya. So, hantay lata nga dete agtalek wen og kumpiyansa kadagiti bambanag. Iti kwartaman, resources man, investments man. Well, practically, siyempre, i-assess tayo, di ba? Before we jump into something. Pero even kakabsat, after our assessment, after the best nga amo tayo, nga pagsayaatan, is still subject to change. Pwede pa rin magbago ang lahat. Pwedeng mawala. Naiintindihan nyo ba mga kapatid? Teko na nga rudan, kat isubom lang nga rudan, matipay pa eh. Di ba? Kalati nagbilang kat itlugan, anang nga rudan no puro ibong. So, do not totally depend on the undependable. It does not mean kakabsat nga you don't need. Hamo baling ako na nga, hangko ka sa pulang kwarta, hangko ka sa pulan iti savings, hangko ka sa pulan iti kay astoy. Ni apulak ka sa pulak. No. The point is this. No man pa'y adda digiti nga resources nga inted iti apo, dapat di mind tayo kuna tayo, awangkas iti apo nga mangted ken mangibanag. Awangkas iti apo nga mangibanag ken mangted ti balegi. Kas di kakabsat ti dapat mindset tayo kasi once nga DJ lang iti ayan iti faith tayo, digiti bambanag, we will worry. Now, in Psalms chapter 20, verse 7, tapno di kas tagat mas mai-connect tayo dito nga point ka DJ topic nga worry. Kasi, api nga min dito, don't totally depend on the undependable. Why is this a cause for worry? Di ba? Kasi DJ panag-trust mo ka DJ undependable, isut mang cause ti worry nga min. So, in Psalms 20, verse 7, kung nanadjay, basahan tayo man, ready, go. Some trust in chariots, and some in, but we will, now, the key is remember. DJ the key word, DJ the exercise the faith, the word nga, remember. Now, the psalmist David wrote this, and I suppose nga, dito kakabsat kat prinsipyo nga pagbibiyagan na every time they wage war against an enemy. Mabaling ako na, okay, digiti enemies tayo, they have the chariots, they have the horses, we also have chariots and horses, ngem ti advantage tayo, we remember the name of the Lord. So nakita yung kakabsat, the difference. At the chariots da, at the horses da tayo, at the chariots tayo, at damot horses tayo, ngem ti advantage tayo, saan lang nga daytoy, itik pagkumpiyansahan tayo, no dikat ti apo. Because whatever we have, no isulang ti kitaam kakabsat, talagang umay ti panagdanag. Dito ilat kwartak. Kasanunton og kapoy ti salunat ko. Nang runa kakabsat ti health, you cannot say that you will always be healthy. You are strong today, you feel healthy today, nakarigrig-tagang og ubra, dim amo kakabsat next year. No agsakit ka, banag kakabsat nga kumapoy ti bagi. And you cannot work anymore. So you cannot just rely on health. Health is wealth, kung natin arod kakabsat. Health is good. Ngem awangkas iti apo kakabsat. The point na dito is, we must rise beyond DJ pagdependaran tayo kakabsat nga banag because awangkas ti apo nga bangtad ti balegig. Kalati arig na kumagat, mapangka agpa-interview, ay iyan. No, DJ lang credentials mo kit-kitam, siyempre, madandanagan ka eh. Kung kunam ti panunot mo, sino nga tamaalak nga takastoy? Worry, DJ. Although nag-submit ka, ti kunam dapat, Lord, I did my part, I did my best, makamu ka na po. Awang kasking ka. Kasi, uray siyak ti kapintasan ti credential, no ham nagkatulungan, hana siyak ti maalat. Ngem uray kaslang adakurang kalaki ni MD malagipyo kabsat DJ testimony ni Brother MD. Agasam ka kabsat ta pag-submitin dati online nga DJ online i-submit na DJ requirement. Timot na i-submit ka natin i-submit nan. Listaan mo ti pintura ka kabsat. Agasam agi-submit kayan ta opisina.
ti police, region, ti application mo. Kat tinaisend na kakabsat, di kita mo listaan ti pimpintura. Tamadamadag pimpinta di balayda, di kita locker thinner, kada boysen, isumutan tinaisubmit na. Kat madanaganan, di jay nga set in ti worry. Ngem kakabsat, tapno ma-overcome ti worry. Hangka madanagan kasi adda ti Apo. He controls the outcome. He controls every situation. Kat even di kita seeming nga kasla mishap tayo kakabsat, at dati Apo So ang kunanagat, okay, we have chariots, we have horses, but awang kasti Apo, we will remember the name of the Lord. So every day kakabsat, bale dwa, listen, deti nga point, duat didilin na. Tay tao nga worry, gaputa tilakit kita na DJ resources na, hana makita ti Apo. The other side, tay tao nga nagkarkararag kasi kayak ko na overconfident. Hano nagkarkararag, han naikamkamang ti Apo kasi nalaing ti panagrik na at bagbagi na, kaya na latat dumiskarte, overconfident. Dua ti didilin na deti nga aspect. Either way kakabsat, whether addaan ka, kompleto ka, and everything, uno, kurang kat agworry ka. The thing is, remember the name of the Lord. Masapol nga kumamang kakatagtalik ka ti Apo. Awangkas iti Apo kakabsat, nga mangibanag, dagiti panggep, kan tarigagay, dagiti puso, kan panunot tayo. Kat amom kakabsat, listen, once nga nasursurom dayti nga banag, kat napanunot mo kakabsat, amom ti itod naging ka relief. Kasi adda confidence mo ti Apo. Relief, anat relief? Comfort, dete mabangarang ka. Ay, salamat Lord. Hana dapat gayam sakti mangibaklay, day jekas lang possible nga sitwasyon, no di kat adda ka nga isot pangi kamangak dete nga banag. It brings relief. Sino kada kayo kakabsat? Dito nga ba nakatulong king ka? I hope there are some of us here tonight, whether in the sanctuary, wano ijayan ta Zoom, yes, dadadigiti kakabsat raising their hand, praise God. Nga dito nga point kakabsat, nakatulong kada kayo itang arabi. Awangkas iti Apo. Amen? Okay? So don't totally depend on the end of it. Things can change. Kalangaro, dede aging gana kakabsat nga na mabayadan dede ko ti klaberya, ti Apo lang mo kakabsat. Aman. We have experienced that. Nakita yung mo't kakabsat. We almost closed the deal. Ngayon, aging nga saan nga nabayadan kat nalpas ti pirma, ti Apo lat makamo talaga. Iso nga, kasta deti ko ti klaberya, agkarkararag tayo lata ti Apo't makamo. Don't just depend on the undependable. Things can change. You never know. Okay? Ngam ti Apo di pagtalkan tayo. So, that's how you overcome worry. Number 2 kakabsat, by kadwan. Okay? Second, nga factor, wano truth, realize some things you cannot change. Identify em, can accept em, nga dadigiti banag, nga sambo, nga mabalbaliwan. Realize. Okay? You need to identify. So what you need to do tonight is, amoy absat, iti biyagte nga tataw ayagan kas Kristiyano, nagadoonay ti dadagsen ti panunod tayo. Sino kada kayo kakabsat ti hamo pay maibagan no kasanot kaadunat dadagsen ti panunod mo. Ket amoy absat, dayto nga message ket tulungan na ka nga mga identify no anya digiti nga dadagsen mo. Kasi may sa nga pakadagsen ang panunod mo, pati ba nagadi mabalbaliwan, bakbaklayem nga problemaan. So tonight, let's face those things that we cannot change. And what we need to do is identify them. May isa, another digiti banag nga hamo nga mabalbaliwanen, it's already there. That's the situation. You cannot do anything to change it. Okay? And accept it. Tiket na nga sa wanhan lang accept it. But sikan kakabsat ti agadjas. Deti pagsasao nga kung kuna ni Pastor John, kat very important truth. If you cannot change the situation, change your attitude. Kasi hangka makapag-move on, hangka makapag-move forward ti panagbiag mo, no saan mo nga accepton DJ unchangeable, tapnon ti kasta, agpatuloy ka kakabsat nga han nga isut focus mo day jayan. Bayamon, kumbaga ibatamon.
I-connect ko to data kadeti number 3 kabsat. But if you cannot change the situation, then change your attitude. Okay? Kasi dati ko na natin Matthew 6:27. Pakinggan nyo po. Matthew 6:27. Okay. Which of you, by taking thought, can add 1 cubit unto his stature? Oh. Mabalin mo kadi nga manayunan ti tayag mo, babaan ti panang pampanunot mo, no apay nga hanggang natayag. Di ba? Problema, apay ngamin nga siya 5 feet lang. Can you add 1 cubit to your stature just by merely worrying why you are only 5 feet tall? You cannot. So that's a situation you cannot change. Anat aramidem nga rod? Accept it. Accept it that you are 5 feet. Kat kitam itata, ti advantage mo nga 5 feet ka lang. Hanga di disadvantage ti kitamon. Numampay, at one point, you look at the disadvantage, tap nung di kastagat ikararabot ko ng apo, so deti number 3 to itata, with the things that I cannot change, kat gapu ka deti nga height ko apo, kat awam maaramidak, makaamuka ka di jayan. Ngem, no anya ti advantage ko ka deti nga height ko, Lord, with my situation, no anya ti mabaling ko nga maaramid apo, kat isot aramid, kat tulungan nak nga mangaramid. Ta DJ banag nga sang ko mabaliwanan, awan maaramida ka DJ'yan. No anyat mabaling kong aramidin. Kasi if you keep holding onto things you cannot change, you are not moving forward. You are stuck. You are stuck. Amot stuck, na-stuck kan. Kalati arig na dilugan ng kakabsat. Awang mangi durunan, awang mangi kuan, di kad agep effort isunang damor nga agep effort, ano mapaspasama kan? May kuskusukos, nga may kuskusukos, nga may kuskusukos. So the more gayam nga agep effort nga magpampanunot, kadigiti bana kaditi mabalbaliwan, adadala nga masaksaktan nga marigrigatan na marigrigatan. So ti panunutom itan, with the things that you cannot change, iso deti number 3 to itatagabsat, but with the things that you can do, DJ ti dapat pag-focusam, kat ikararag mo nga tulungan na katiapo, nga mga ramin, so you can move forward. Amen? Kat amom no na-realize mo, listen, no applicable king ka kabsat, no sinuman kayo nga kagabsat, no applicable king ka, deti number 2 itatagat na-realize mo, permi nga kas kala mabagutan ti sakit, kat agkaroong ka ti excitement, wow, adagayang mabaling ko nga maaramid nga nasayaat, halaan nga deti parikot ti pampanunutan nga hangko mabalbaliwan, there is something good I can do with life, babanti tulong iti apo. Oh, what a relief. So, realize that there are some things you cannot change. And if you cannot change the situation, just change your attitude. At kunam, Lord, there's nothing I can do about that. Dati mabaling ko nga maaramid, isot aramidet nga para kang kakat aramidet katulungan na kapo Diyos. Amen? Okay. Number 3. So, nakatulong ba sa inyo yung number 2, mga kapatid? Oh, sino kada kayo ti medyo DJ number 2 kat iso iti kwa? Isot aspeto nga kasapulam. Amen ba? Okay. Number 3. How do you overcome worry? Number 3. Trust Him in prayer to change what you cannot. Dayjay. Agtalag ka ni ti Apo, babaan ti kararag, tapnon ison iti makibiyang ken makibaet, iti banag nga dimkayan nga baliwan. Uno dimkaya nga maaramid. Uno dimkaya kakabsat nga paaddaan, uno pataudan. Prayer, trust Him in prayer. Dati ko na, dati Pastor Amayon, kat ulit no ka ni Pastor John, may mayat ti agkarkararag ni magdandanag. Kasi burden king ka DJ, di ba? I cannot change the situation. There's nothing I can do to change it. There is something you can do to change it. Agkararag katatulungan na katiapo. But if there's nothing you can do to change it, then ikararag mo tiapo. Kasi kung Lord, jak mo tenggal ti puso tat tao. Di ba, napang ka nagpa-interview, tenggal mo puso DJ nang interview king ka? Tinggal mo nga ti puso DJ, tao nga ag-accept iti empleyado, hamo mo tinggal eh. But what you can do, just do it, di ba? Bahalan to ti apo ka DJ yan. So, trust Him in prayer. 1 Peter 5:7, casting all your cares. So, no, DJ di pagdanagam, ikom ti apo. Italit mo ti apo. Oh, tapnon ti kasta kakabsat, haan nga ma-defeat di mind mo.
Kasi worry defeats the mind eh. Worry defeats the mind. Worry weakens the mind. Worry will cloud our judgment. Adu ka kabsat ti bad side effect ti worry ti biag ti tao. Kadati nga Kristiyano. Apektaran na pa, di pa nag-growth spiritual life tayo. Kabsat, mahamper, di pa naglagot spiritual life tayo. Pati bagi tayo, kabsat, agsaper. Hello? Oh, nangruna ka, digito nga tiyem-tiyem po kabsat, perme, talaga. Kitam la trupa ta kaabay mo. Laki naman tarupa ta kaabay mo. Adu worry na dito kakabsat. Amen. Oh. I-apply tayo dito Philippians 4, 6, and 7. Pakinggan nyo ha. Anak ko na nadjay. Philippians 4, 6, and 7. Be careful for nothing. Now, I believe nga kadeti nga situation kakabsat, Paul was referring to things that maybe cannot be changed or things that are big, the dakkel nga problema. But he said, be careful for nothing. But in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Ano't mapasamak? Verse 7, and the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts. Importante kakabsat, ti keyword dito, dito panaka tagiban ti puso ken panunot, iso data ti concern ti apo kakabsat. Kengka ken kanyag, di panaka tagiban ti puso ken panunot. Kat madi kayat ti apo nga digiti parikot ken problema kakabsat. Kat kasla iso iti mang dadael wano mang riba. Deta na pintas nga kasasad ti puso ken panunot mo. Because the Satan will oppress you, trials will come, and problems and afflictions and many things you experience ti panagserve mo iti apo. Kat ti apo kabsat kayat na nga deta nga puso ken panunot ket nalagda. And so God said, agkararag ka ngamin na. Ibagam ngaming kanyak ko na tiyapo. Ikamang mo ngaming kanyak ka. Isadag mo ngamin na. Ibuksilam ngaming kanyak ka. Sarita ta ngaming ko na tiyapo. Tapnon ti kas tatapuso kan panunot mo, hangaman ano. Kasi anak ko na tiyapo, no awan, no problema, hamo parikutan, sakti makamuging ka. Ti problema, tapuso kan panunot mo. So I believe, DJ ti point kan emphasis tiyapo ka dito nga aspect kakabsat. Amen? Oh, kasi agasam no panunot tayo. Dito nga aspect ha, panunot tayo, ag problema tayo, di ba? Kita nyo nga usad. Kaadwan nga digiti problema, nga parpariko tayo, hambot nga actually napasamak digiti negative. Napasamak ba? Hindi eh. Now, no napasamak man, hangkamot na ano? Kasi no napasamak man di jay, kat naperdi ka kuma, awan ka kumadtuyo na. But look at the grace, the mercy, the blessing of the Lord. So it's useless to worry. It's better to pray. Hello? Okay. Oh, may kapat kakabsat. May kapat. Amen? Okay, number 4. Obey Him day by day and give the outcome to Him. How to overcome worry? Obey Him day by day and give the outcome to Him. Oh. So, agtulnog kaking kuana every day. Okay? Kat bayat ti panang surot mo, panagtulnog mo, panag-yield mo, DJ ko na, okay Lord, sige. Bayat ka dayjay nga panagtulnog mo iti apo kakabsat. Hammo nga ibaklay di panunot mo nga panunutan amin. At dada di sumagmamano nga dapat panunutan practically speaking. Ngemhaan nga dapat amin kasi amom no kas jay amin ang kakabsat bale awan lugar no kat pamati na ta nakuam amin na project mo amin na i-project tayo amin nga mabalintay nga maaramid ti panagtulnog tay ti apo practically speaking kat no addaman ko nam ti apon Lord kas tino kat kuam ti apo kunam apo kas panagtulnog ko kadeti nga pagayatam insaganak ti bagik kadeti nga panagtulnog ko apo ti pagayatam, kastikat kastoy, digiti apo, kat no addadaman apo, digiti saan ko nga mapanunuten. Okay? No addadaman apo, digiti pasiblento nga maging resulta dahito nga banag. Kat si kanti makamu apo ka dito. Oh. If for example, DJ nga pa nagtulnog mo kat kwa, gapo di pa nag-stand mo ti right, addada ti masaktan, di ba? Wano addada digiti ma-offend, wano addada digiti umikay king ka, nga kabagyam, uno gagayem mo. Gapo di pa nag-stand mo iti what is right. So,
hangka agwori ka di jay. No di kat ibagam iti Apo. Amen? Agtulnog ka lataging kuana. And give the outcome to Him. You see? So, lagi pum that God's commands, they have a corresponding promises. Dagiti imbilin ti Apo king ka, at da iti corresponding nga karina, at da iti maitutop, kabatugan na. Hello? Nga kari, kakabsat. So, are you struggling in that aspect tonight? Agwor-worry ka, kasanong arod, kung kunam. Nagtulnugag iti Apo. No, you give the outcome to Him. Okay? May kalima kakabsat, number 5. How do you overcome your worry? Mabali nga deti nga point, isumet iti maka-minister kadati nga daduma. Number 5, remember God's faithfulness for encouragement. Remember God's faithfulness. Laggipem nga ti Apo kakabsat talaga nga maasahan. Maasaham uray anyanto iti pasamak. Anyanto man iti pagbalbanagan ken pagbalbalinan ti lubong ti Apo ket maasahan tay tulata. Ti Apo ket mapagtalkan tay tulata. Kasi kunana, Lamentations chapter 3, kita nyo kakabsat ket continuous present deto eh. Hanlaan nga para ita no di ket tumbigat kaslang presko manen isuna. Continuous present. Kita tay Lamentations 3. Verse 22. Okay? It is of the Lord's mercies that we are not consumed. Because His compassions, amoy compassion kakabsat, asi. Asi nga sindadaan nga tumulong. Kasi mabalimot nga DJ, tao kat adaasin ang di mo makatulong. Ngam deti kakabsat, adaasin na sindadaan na tumulong. His compassions. Love in action. Verse 23. Oh, yan. Love in action. They are new every morning. Great is thy faithfulness. So, every time nga agreeing ka, Prince, kadabigat nga agreeing ka, brother, new mercy. Anyaman deta sangwem, ti pagrugyanam kakabsat, nga ti Apo, ket adda kaasin na ka. Isut pangrugyanam di jay. Amen? You can count on the faithfulness of God every morning. Encourage some tabagbagim. Babaan ti panangipalagip mo iti sarilim. Nga da iti Diyos, nga pudno nga mga ayat keng ka. Nga ti asina, kumna, kas panangkita na kadatayo nga anak na, nang runa, no makita na kakabsat, iti panakarigat tayo. Kat ipalagip mo iti bagim every morning kunam Apo, baro manan nga aldaw, baro nga kaasim. His mercies are new every morning. Great is thy faithfulness. Kat maasahan tayo ti tulong ti Apo, talaga nga tulungan na tayo. Kat DJ tulong na kakabsat, it will not fail. And we will not be failed. Maasahan tayo ti bilig nga itid na. Maasahan tayo ti balegi nga itid iti Apo kada tayo. So, dahiti ka di kakabsat, iti kasapulan nga dapat i-exercise mo ti biyag mo every morning. Amen? Uno gapot pa nakadiscourage mo, kung di mo pa kayo agkararagan. Napadasan nyo di dyan kabsat? Dete, gapot kinakapoy mo physically, mentally, emotionally, talaga nga low ka, kasla di ka pa maalatirik na mga agkararagan kakabsat ngayon madi. Masapol nga agkararag ka. Kalati arig na dedi, kat uray masakit ka, kung appetite mo nga mangang kalatatag, tumtumar kat agas. So every morning, uray ka sa no bannog mo, kas lang din pa'y maalatrik na mga agkararag. Agkararag kalata kasi masapol mo tipig sa ngaggaputi Apo. For that day. Number 6, kakabsat. Number 6, be aware of His presence for inner peace. So, ti keyword dito kakabsat ka di inner peace, kundi di presence. So, mabalin yung nga timbuklan. No naisurat yung kakabsat, timbuklan yung word nga, inner peace. No inner peace ko na tayo kat, kung amin no kat kahit nga sa undi jayan, talged, talna, adatalina ay jeriknam. Amen? O, makitam la tatatao tarupa na kakabsat, no talaga nga natalina ay tipuso na eh. Makita mo't no maririribukan, di ba? Uno madandanagan, uno madamay itatang agwar-wari iso na hanamapakali.
Nakatingin pero malayo, anong tawag doon? Nakatingin pero malayong iniisip. Okay? Adda dito, yung ti panunot na kakabsat kat adayo, kasi awan han na mailet go DJ ti Apo So, kuna na di Hebrews 13:5 and 6, regarding this matter, let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have, for he hath said, I will never, what? What a blessing. Nor forsake thee. Anyaman kakabsat, iti sitwasyon nga pakadanunam, iti biyag mo. Iti panagserbim iti Apo. Kasi mo abaling nga iwak sila tayo, kasamsama di panagserbim ti Apo as a Christian. Anyaman kakabsat, iti pakadanunam, kadwam ti Apo. Beware of His presence. Apo ko nam, adda ka kanyag. So, kasto ito ko di jayan. No ma-realize mo kat may palagip mo ti sarilim, nga ti Apo adda kang kakabsat, pukawan na di fear. It gives confidence into your heart. Okay? Number 7, last but not the least. Okay? Believe God for every need in the future. Believe God for every need in the future. The keyword is believe. Anat senaryo tayo? Future. Anat sitwasyon? Needs. So, agingga nga, dinatay alanti Apo, we have a future. Amen? Kat anat kadakla na problema ti tao future. Hello? Anat kadakla na problema tao ti future. Hello? Needs. Pagkasapulan. Amen? So anat tulbek kakabsat tapnohan tayo worry. Believe God. Believe God. Anat patyente kini Apo, Matthew 6:30. Ano ang dapat nating paniwalaan dyan sa Panginoon? Ngano iyon una misuna, verse 33. But seek ye first. Irugite na tayo, verse 13. Sorry. Let's go back to verse 30. Anak ko na jay. Wherefore, if God so clothed, kitam ti panangi comparison na kabsat. Tapno lang ti kasta ti Apo, kumbinsirin na kakat. Kalati ko na nagat, do dikitin tupay, ruot, ititaltalong ko na. Nga makita mita, katong bigat mapuuran. Shall He not much more clothe you, O ye of little faith? Numan pa'y deti kabsat, He was telling to the nation of Israel during that time, digiti Jewish. Kat nang nangruna pa'y ti parabor ti Apo kada tayo ita kakabsat na buslon. Verse 31, di verse 31. Therefore take no thought saying, what shall we eat? Meaning to say, don't worry. Agplano ka latang mahangkag, butang ka nagdandanag. Okay? What shall we drink or wherewithal shall we be clothed? Verse 33. Ti dapat kakabsat nga laman ti puso ti Kristiyano, detoy. Kasi nung amin adadji worry, mapukaw deti Matthew 6:33 no 1. So, tapnon ti kasta, may prioritize tayo ti Matthew 6:33, idil tayo di worry tayo. Anat aramiden tayo nga rod? Seek ye, DJ keyword, DJ kakabsat nga mesa ka, DJ, but ngem ko na. So, kahit nga sa di panunot mo, ag-shift ti focus. I-shift mo di focus mo. No kumaradyo, baliwam. From Bombo Radio, inka J kwa. This is JC, ag-shift ka channel. Hello? But, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Anat mabasamak? And God will provide. All these things shall be added. Kaya nasawan, no anya jay spiritual kan biblical priority, isut ikasom ngamin. Kasi Luka, in the next 5 years, no dim surutan ti Matthew 6:33, aduntut pagbabawyam. Kita nyo, in terms of family, anat kuman ti Apo kadatay ti family. Digiti anak tayo, padakkelan tayo, irwam tayo ti church, encourage tayo ida. No hante nga inaramid, deta nga pamilin ti Apo kakabsat. Gapulat adu nga pagwururian tayo. After 5 years, adut pagbabawyam. Adut pagbabawyam. Iso nga, iti ikaso tayo, digiti kayat ti Apo nga aramiden tayo. Jay will ti Apo. No anyat will ti Apo kakabsat. No agdaman surrounding circumstances, surrounding problems, ken banag nga kasla, mangtad ti worry king ka, hayaan mo yon. Ikasom DJ will ti Apo, seek ye first the kingdom of God. After 5 years, awang pagbabawyam, inaramid mo pagaydan tayo. Because all these things, God will add into your life.
So kaya ti question ka dito nga point, anya dagiti banag nga dapat aramidem nga pagayatan ti Apo, ngem saan mo nga maikaskaso, kasi aduuna iti sabali nga pagturturungan ti panunot mo. And those things are really, na-realize mo ita, distraction gayam king katiwori. You need to overcome it. Kat ag-focus ka nga kunam Apo, I believe in the future you will take care of me. Kat pagbiagak ti Matthew 6:33, iyunak nga ramidin ti pagayitam, ikasok ti panagserbit ken ka. Ikasok ti panagbasak ti Biblia. Ikasok ti panangaramid ti pagayatam. Ikasok Apo, kasta kumakadagay ngayang people, di ba? Very busy kay ti modules, panagbasa, dapat time you give time mo mag-serbi ti Apo. Ikasumlat ta di jay. Amen? Awan to pagbabawyam because God will not forget your works and labor of love. You see that? Amen? So, tatangarod kakabsat as we close. Amen? Nakatulong mo lang kadakay dito nga mensahe. Hanlang ko mga insura tayo, no, di kat agawid tayo, kat ada ko mapagbalbaliwan na. Ada ko mapag-improve na tibiyag tayo kakabsat. So, i-meditate tayo no, dati di balbalay tayo. Insurat tayo, tapnon di kasta, ada mabalintay nga i-meditate. So, hanlang nga insurat tayo, close tayo ti notebook, kat nalpasen. No, di kat insurat tayo, kada kayo kakabsat yan ta lawag, pasukin, da kayo nga data Zoom, Facebook, insurat tayo detoy, i-meditate tayo ito nga nalaing kakabsat. Kat kuna tayo Apo, serious nga banag dito yung kanyak. I need to overcome worry in my life and live a life of faith. Amen? Amin tayo kakabsat, struggle tayo nga talaga dito. Ngayon, babaan ti tulong ti Apo, kat babaan kadigito yung nga truths, agbalegi tayo nga mangpaksyat ti panagbutbuteng, panagkapoy, panagdanag, kadigiti pampanunod tayo. Kat sangwon tayo tinaldaw nga napnuan namnama, sangwon tayo ti masakbayan, anyan tuman ti sumangbay, nga da panagtalag tayo ti Apo. And all of God's people say, Amen.